Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil sing lagi teko anget-anget iki jenenge apa ya, Innova Reborn G manual solar 2023 kilometer 43.000, tangan pertama dari baru, pajak baru, full istimewa. Ayo kanca-kanca sing ngersake monggo teko langsung ning showroom Pahala Jaya Motor Ketanen. Yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Kita sepil dalamnya ya. Nek masalah tumpakan aja takok ya, tumpakane puwenek koyo kapal pesiar, mentul-mentule pol. Istimewa. Oh, dalemannya mewah ya. Joknya. Setirnya jeruk purut, tombole ya, monggo. Ini jarang ada Mbak Nunung nek ora kilometernya rendah-rendah nek Innova rak wani. Pemeneh tangan kelima nu gak wani. Tangan pertama, ayo monggo sing ngersake langsung dari sacet. Selak payu, durung mesti ana ngene iki ya. 3 sasi pisan durung mesti ana. Ayo monggo dilarisi yo. Innova G Solar manual 2023. Oh ya. Penampakan dari tengah. Hasilnya double, duwingin. Full. Ayo mae, monggo dilarisi. Yuk kabare TKI, monggo sing kepengin nyenengno keluargane yuk. Wis ana sensor belakange. Ya, jadi kantil langsung TV nek ning guri ketok kabeh. Monggo. Solar. Penampakan dari belakang. Longgar. Pokoknya rak sah mikir piye-piye. Kari ngisi solar, barcode ya wis ana, kari nganggo jalan-jalan. Innova kurang kenceng ya. Innova G Solar 2023 kilometer baru 43.000. Monggo Mase, Pake, Mbak-mbake, yuk. Sing ngersake taune tuwa dijolnono miso. Kurang so kredit, so cash tempo. Ini dijual dengan harga 360 juta khusus kredit, 365 juta cash nego di tempat. Mobilnya apik, ganteng, grile ya. Mewah. Monggo. Sing kepengen langsung iso komen apa WA, telepon langsung sing ngangkat Mbak Nunung. Wes ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil, monyor-monyor, wabung koyok gijune Syahrini, iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi 2017. Ayo monggo plate apa ya? Plate K, manual kamote HRT, ayo ndang satset. Lah ini tangan pertama ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Toyota Calya G 2017 tipe tertinggi. Ki Mbak Nunung ngape spil jerone. Ini penampakan dari dalamnya ya. Monggo. Istimewa ya. Full orisinil. Airbag. Kunci double. AC-nya juga double, duwingin ya, jok-joke walaupun 2017 jauh apik. Ayo Mak, Mas, Mbak, Mbah-mbahe monggo yo. Ki Toyota Calya G manual 2017, penampakan dari belakangnya tipe tertinggi, bagasinya juga luas ya. Monggo. Istimewa. Yuk, yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung 082 225 07 3658. Di sini bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Monggo merapat. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agya G TRD Sportivo manual 2018, warnanya putih skincarean,
platnya K, mobilnya super istimewa, wirite kok PCX. Pajaknya ya murah. Ayo mak-mak, mas-mas, mbak-mbak, pak-e yo, mbah-mbah yo. Sing nyenengno keluargane. Tagare dhewe luar negeri, luar Jawa. Wis TKI ayo Pak Guru, Bu Guru yuk. Monggo ki wirid tipe tertinggi, full body kit, pajaknya anyar gris. Yo. Nah, ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Agia G TRD Sportivo manual 2018. Oh ya, wis tombol setir, airbag, cover jokan, sekarang nganggo, warnane yo istimewa, lagi rame putih skincarean. Lah, ayo mak, monggo. Tipe tertinggi mak jarang ada, plat K tangan pertama. Nanti bisa lewat BCA ya, tenornya bisa 6 tahun, ndak kaleng-kaleng, bisa bunga putus, syaratnya paling gampang KTP suami istri, KK, rekening listrik, buku tabungan BCA. Wes ngono wae. Sing kepengin ndang WA Mbak Nunung. Sing durung tuku ndang moro, sing wis tuku tak ucapno matur suwun sanget, terus muga-muga berkah pahalane kathah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Agia G Matic 2019. Warnanya putih skincarean. Ayo wingi sapa sing golek yuk. Ndang rene ki warnane favorit. Jarang ada. Matic. Ayo mbak-mbak, mas-mas, bae ayo, pak emak ayo, sing nyenengno keluargane, monggo TKI yo, ndang sacet yuk. Lah ini langka loh, termasuk jarang ada. Sekarang itu lagi rame, wong wedok nyupir. Agia G Matic 2019 dijual khusus kredit 135 juta. Kalau cash 140 juta nego di tempat. Monggo kanca-kanca, ayo sing butuh ya ndang sacet. Ingat mobil bekas, ingat Mbak Nunung. Oh, mobilnya apike ngene. Setire wis ana tombole. Wis cover jokan, wis pokoknya tinggal pakai Matic 1 2 lampune LED. Monggo. Tumpakane enak, bensine wirid koyok PCX. Apik ya. Si gesit irit iki jenenge Agia. Yang pengen tanya yo langsung WA 082 225 07 3658. Di sini itu solusinya cari mobil platnya lokal, tumpaan wis penak. Sing mobile tuwa dijolno sing nom dijolno bangku 3 apa bangku 2 siap pokoke. Mbak Nunung pokoke siap tok metune. Wis ngono wae, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2018, warnanya putih, platnya lokal, tangan pertama, Kamotesa RT, putih skincarean neh pokoknya lakone. Monggo sing butuh mobil ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanan bisa. Nomor WA-ne Mbak Nunung 082 225 07 3658. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah cash tempo tanpa bunga. Iki mobile wapi, AC double, wirite pol. Monggo kita lihat dalamnya ya. Nah, ini penampakan dari dalamnya ya. Mobilnya nyaris baru, istimewa. Wapi ngene. Masere double ya, joker wesi ngene. Iki bensine wirite pol 100.000 wis mubeng ser. Oh, asine double ya. Yuk monggo yuk. Hargane paling terjangkau taune num. Harga khusus kredit 105. Kalau cash 110 juta nego di tempat. Plat K pajak baru. Istimewa. Oh, ono gon buah ono, jajan ono, beras ono mae. Monggo sacet yo. Nanti bisa bantu Mbak Nunung sampai ACC. Ki pumpung arep lebaran mae. Ayo, siap mudik lo ya. Bensine ora
Wis pol wirid taune nom. Sigra M 2018 pemakaian 19. Monggo mawon sing kepengin ndang teko ning showroom Pahala Cebolek. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Sigra M 2022 warnanya abu, platnya K, AC double, kamote RT. Yo iki, ini dijual dengan harga khusus kredit 115 juta. Kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya wapi, lampunya LED, model terbaru. Monggo. Di sini itu bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah yo siap. Mobilnya sing tua dijolno iki yo ora apa-apa, sing nom baku loro dijolno 3 ya ora apa-apa. Pokoke sing nyaman kagem sampean. Oh ya apik iki dalamnya. Yang pengen minta gambar atau minta hitungan nanti langsung WA Mbak Nunung ya. Nanti yang balas ya Mbak Nunung, yang angkat telepon Mbak Nunung. Ndak ada adminnya, langsung Mbak Nunung. Iki AC-ne double. Wes mobil nom duwe sithik ya iki. Sigra M 2022 platnya K. Dijual dengan harga khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tempat. Mobilnya kamote RT, tinggal mancal siap mudik lebaran. Yes, apik ya? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Calya G 2023, warnanya putih skincarean, tipe tertinggi, model terbaru, spion bisa nutup sendiri, lampunya LED, alise wis celirit, apa iki bempere wis sarang tawon, wis pokoknya model terbaru. Dari joknya udah ada perubahan, dari apa ini racingnya terbaru. Ini dijual khusus kredit 150 juta, kalau cash 155 juta nego di tempat. Monggo Mak sing nyenengno keluarga, ayo TKI sing butuh ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor. Di situ ada mobil bagus-bagus, platnya lokal, warnanya favorit. Oh ya, wis ana TV-ne, ana tombol stereo, tipe tertinggi. AC-ne yo double. Wambune wangi, oh ya. Wis istimewa. Monggo. Wingi sempet kosong, sing tanya-tanya wingi ayo ndang moro ndang satset. Ndang rene, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri. Plate apik, somuni. Oh ya, monggo. Yang pengen tanya mau wes WA-ne Mbak Nunung ya, dicatat 082 225 07 3658. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung mau sepil sing anget-anget lagi teko Honda Jazz RS Matic 2016. Kaya anyar, taune tua ora apa-apa, tapi kaya anyar. Nek ora percaya teko, nek elik aja dibayar. Mobilnya wis istimewa, tangan pertama, plate K putih skincarean. Yuk Mbak Nunung sepil, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Oh, mobilnya mewah, tuwifine gede, tipe tertinggi, wis pokoknya kaya anyar, istimewa. Tinggal pakai pajeke yo anyar, wis cover jokan. Monggo, wasene duwingin. Oh, wambune wangi. Monggo Mak, Mas, Mbak, Pak, yuk sing nyenengno keluargane. Oh, wis ana bantal-bantale, wis istimewa ya. Monggo. Iki tipe tertinggi, kunci double, spion nutup dhewe. Oh. Wis ana apa iki? Kamera mundure. Monggo, sing kepengin so langsung telepon atau WA Mbak Nunung di 082 225 07 3658. Full variasi, bagagesine ya wombu, luas, istimewa ya. Ban serep belum turun. Monggo, oh apik ya. Jazz tipe paling tinggi, jarang ada, platnya K, tangan pertama, pajak anyar gis. Monggo, sing kepengin TT ya iso, cash tempo tanpa bunga iso.
Dijual dengan harga tadi ya, khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Jazz RS Matic 2016. Tumpakane mantap, sapa sing ora ngerti? Tumpakane Honda super istimewa. Kilometer baru berapa ya? 70 ribuan. Monggo. Langsung yang tanya ini bisa pembelian cash, tenor bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nunung mau sepil Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic 2018. Platnya K, grill sarang tawon ya, ganteng putih skincarean jarang ada. Lagi masuk anget-anget. Enak iki tumpakane mobilnya gede ya. Sak detike Mbak Nunung pokoknya. Monggo yang pengen dan merapat. Ini dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta nego di tempat. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Joknya kulit nyaris baru. Oh, istimewa. Kilometer baru 65.000. Ayo full set. Ban masih bawaan. Pokoknya tinggal pakai enak pol solar barcode. Ayo mak sing kangen karo Mbak Nunung ya. Mbak Nunung wingi ditakokno terus kok ora tau review ya, Mbak. Amen sing payu terus lha iki wis sempet monggo sing kepengin ndang dolan so jagong iki jajane beru so ngombe kopi. Ya. Toyota Fortuner VRZ TRD Sportivo Matic tipe tertinggi. Kuncinya kiles, spionnya bisa nutup sendiri. Oh, ketiga. Ya, wapi. Oh, pintune tinggal pejet so jeplak dhewe. Canggih. Cara bebek digusah mlayu dhewe. Oh ya, nyaris baru. Monggo Mase, Mbake, Pake, Make yo TKI sing kepengin ijol, sing kepengin tumbas. Monggo ndang rene ban serepe durung mudhun. Piye? Pokoknya nek nggone Mbak Nunung insyaallah akeh ra kecewa. Plate lokal iki lho tumpakane weleh kayak kapal pesiar. Tutupe tinggal pejet. Oh. Ya, apik ah. Aja nggo dolanan kok tatar. Iki ana kamera belakangnya ya. Monggo. Ini dijual, tadi kan tahunnya 2018, dijual khusus kredit 420 juta, kalau cash 425 juta nego di tempat. Satset, ayo yang pengen tanya atau WA langsung 082 225 07 3658. Wes ngono wae, engko disambung. Matur suwun.